ta ka step khandai tarik jaldio arhaja arphaulai ki nongdi do kha hapo kalama ka khasi jantia fish wholesalers and retailers association kilayalum hayodu hadin balasha khang banwanra do kha na shabar jala hadu khatsan singi hadin baka commissioner ka food safety ka kong roset kurba kala penmi ya ka hukum ha ka phra tarik jaldio arhaja arphaulai na ka jinglap ka test bala inject da ka dawai formalin ban penne jubor ya ki do kha banlaj na ka jingput kinong di dokha kilapan pau bakim dahun ya kakai pot ke commissioner namar bakim tip na ki dokha ka shimban tes bat ki kwa bakade ban pen ilang ya ki banlaj na kanu ka jing ini saat je kata ngimu ong reba kamdon formalin lani kadon formalin kasong ka jing start ko food and safety bakan ya lem ta ki linti ki ba mangin ya ulang bat ngi ke kana mangin yo kan ngin yo anu sos meno ba ai formalin dang kata boleh sebut kadok khahi ke ba mi yang ni ai jungi hiang pilai i kedi tang kadok kha ke ba pikin pilek kwai dok kha pai competition ki ba shim na shatin na asam isim na asam ki kwai competition ma tang kata rukra ubam ya yo ne ma telada khenyu mi dok kha lagi ba ayu nang ni ki di bar khot iwan ra na asam ha kapor bang iba formalin mangi ngidang ya fight pang formalin ndai kidon ki katu kat ni ki beri ki ba na manhadu ke doktor ha kapor dong doktor mukul laki krur lami bat bun kilayo skim bagi skim umde yung nong de do ha ndre de ice skim ya ki riu simet ki bakatu kan ding ngalaong epi ki perlong e kata kepung kiri ki do ha kaja halai man te kim penmi mar man penmi do ha bat kanong epi wat wasamu balahe katur klem padia andra umlar ban ong ban mang penduk nomor katu ka asam ko bahe bagi mon ong no senili ki ka labor ka rem ka kebam ru ka rem ngalo kata ru ben penmi ketu do ha kan ben penmi ketu do ha ka lasong duar kumba ka do ha ka bangin sim na asam ka do ha kan syong arspa na sti mata na she kan poin ruspa ni uspa praspa adu kata sama beli ka quantity ke bagi penmi ka supply ber ka demand kami ham ka supply ka duna ka demand pada ka he te happen pen he te lada ngirungi kwa ahi lada ka sorkar kala ahi ban penmi sibun ngikloi bingin simnang ni ndi kata ka igi bamla banlong mar nadu kitu ki por jumpa doktor mukul ru lale e kan ni ki khemla ali e pat mentra hang haboi pindele katno teli nyekan ka jingri do hai nikan bikam tam e saboy but egi bari saboy sementara ada piong saboy katno gidon ko yang nyewa lang ban ngi hang tu hakui kepung katno teli don do ka pendrai tu kan ini apa tangi lada hakui kepung lada kami tang sispa kiluru ngala ong kene kepala ban iu ndre sispa kiluru mi tenak ta kada kidon kantu kani ki perlok jengi ki ong wala kilong ya ngin poi ka do hai pi mo pindi katno penirap di lemang ni ayo ngin pen poi mengi kilara utha de ki blok kilara ru tha de blok nang ni dangapun sisngi ngok cenong ta do khapi pi dapet ke do kha sejong kala per dapet pede da hapu pede da por tong pede mi fra khandai kilu tu tha pe ale no lasu kai tede si lasu kuno no pede ginong tre la khwai ne gilale me hakata kar kombe kampoi si iru nakaliang juki ba sorkar ba ginong bam nakaliang jungi nikong ni siap te lada nikong ni siap halor kata kili wa piong pi nakaliang kan syai pu yo pajba nga abu ka jing ka ningkong ka safety ka baningkong nak banta ka jing ko gikhia nak banta pajba mangirung idan lagi kun kiti ngirung idan ngi katuhi ka do hangi bam te ngi kerpat ikipaj ba bentah sipor hi ke bang import yo bandile ikran ni kata ngin ya khang shoi ya kane ini khang shoi ke dukan bentah indile ikran shoi ya shoi commissioner te ka result ke bami nang ta ngin saya pej pada bat ngiru ngi kwa hi lada kadon ni kata ka formulin ke bagi lap maki ki bagi lap ngikloi bante terikam bat ka food and safety ba nginum dia do kha kat ba import yo kata ka kata ka kon clear na mata bagi ong ba kani ka do kha kam di ka do kha ka di ka bom don formulin de kata daw ong IP ngiru ngikloi ben terikam bot pajba man nakaliang ka sorkar pede ya ka sorkar pede ngikirpat ba habangi ka do kha ka lit bitnang ni sete
tingi kepat ya kesorkar bukan wan si kanwan kendiat bukan kendu ngi si menyon tes lang bangi in ai kata kadokha dari ailat ini bagian pilih gini ngin ailat bagian pilih mau omene bagian ngin ai ngin tes na kitrok mar kidi do kharit ki boy ngin ai ben tes kanang bagian tup syai ba na ei kayo formulin pan kano kano trok yo formulin na ka ei company yo formulin pan na ka ei ka mamdon ba lada don ki bala ai kan ke certificate kadang mi ke formulin ru ngin batai ngin ong yo u ba nanti mi ai ka fake certificate tike kloy ki ben chim ka food and safety bede ka kloy ban sim action te siti iya kan ka sakit kadi ke jingsan ya jungi ru ya kati kan ran nabi atas nam ngila tring dan ngim ju yo kham yo snow ne kelas ka we formulen ka bangi ngilap hang ya ba kalap hang ya sulong te balap hanong po te tes kim ong kata surprise test kiwan ya kendu be direct yang hang ya basa dokha kiwan ong be direct yang hat tes iki dokha ka khaba dia kilik ben kim makatrok kawan hi kong mukem iwan hi pai direct kong mukem ikiu bayang ke ilet bisnis kliyo pan hap kan dokha na kawai katrok tes ya katu yang oke tes ya kawai kakali yang oke iwan sini po basa dakha ilap ya gitu di kami isem ya kini ki karet tes ya gitu baru ilong hakmat dong iban ndai ya kani ka batas menta yangi kapelong lengo aduh kata-kata kapapen omdom hadu kata-kata kaba hadu kumoong laban rap mene dari ngibe member jong action bayang ba kinik nangi ba kamnang tiak kamnang demsu kadai ke jing sisa nabe ngale yela dia bawan yo spo baje ndre mene mesti nglawan yo ndro baje nabe ang bale pangan yo pan pet na ngabi rang buang ni ya bun stang ki kena sudah ya bun stang ki kena kirong ba kila kam ya duna ki bela kamlong rang ba kila kamlong temen ndre takadang lawan makare kam step ngomba yo don kini ki kena yo kila kelumar yo kingat ke ba ya ya kijing im kijong ki karong meneng ngal ong iki ngombat numele ke ngap set bet ape hadu benda dei kapor nginsap pensai mangi ladang ngidei ban ya hap ya keren kata hangni ngin ya keren hangni lada dei ban le ya kendu ya di siang tai ne ya ta komisioner satai ru ngin hap bet ban le